Sim ke donot ke bot ke jengi baru artali ke parti ngenai ke sembol jong gabom soba ba College Board Chairman Rupanya kini jingelang. Isar medba ibalong Chairman jong ADA. Ibapok ibalong MLA jong pian ng Soyong Constituency. Iba beyond ibalong MLA nang tin po moplang. Iba staffing ibalong ulang yalam jong PDP. Kino rangba iya ba namla aban itu kerteng banjir kerteng ini badan hani ay play pi baro. Ba tamtam ay ipi kipat ba. Kibalalong la kloy. Ban one shot score ban snap. Kaya kabayidan ban pensyai penenjo pi hari ka jamit ka bamanta. Ngangani General Secretary jong PDP, Bangladesh ka PDP. Nado kapor jong ba arden ringkat Banglarong sa kanila party. Itangkaway ka thong. Kata ngalayak bi ya ka clean politics campaign. Toy hagini siya ngala angnot. Ba kanya kakam kanyay ne. Paman ko mapitip hi menta. Kaya kim simulaja, kim simulalong, kumingila ang no. Isabagin po sa benta kapang kongsan nga dyan ka pamanta. Asukwa, ban yutu ipi. Bakumlo la puloy ka argi. Ban pilai menta iti kalama sing, kalama bom, hantay la kawe. Ya ka argi la pulong. Hakapor, jong Dr. Don Kuparoy. Hakapor ilong President di UDP. Ban kumjuro ba aden kum President jong UDP. Reka asnem arja khanyo hamte po amele hostel lekhot yang jingalam menstep hakabai dia pakai jas PDP kong ka central committee pada dia lawan pat seginang jong UDP yang ketua po jong Dr. Don jong Pak Pol jong Pak Jemino kira orang ba ke Ahmad kelawan untuk po bani perluang lang ya kini ka RDA balai ngila perluang lang ini ka RDA kedau kolong ba kam rongsho ini kung percaya beri betul ke parti dulu yang begini ya pat lah kejong kaya kedau kepengili akunta kedau kolong bangim kuat ban ai dau shu ipi kipai ba bagi parti dulu kia pat kia pra nagawai kapor syagawai kapor ngilong simpara ngilong sisam namar kita lang ngila kloy ban dia trailang bani ai lang ketika mon ketia diam om namar jongi ginoyalam Ginoy alam kita bakli ka bakraw na mata jupi pat ba. Ginoy alam kita ka bakraw bankit banba ipi. Para snap perkur para jonga jongpi. Gidon nani kum siyang sisam. Gidon nani kum ki khur ki kha. Ki bayadai ki badon ki jene hane hatai. Kum bolong tukur kasi. Den marta daw ila prong. Ya kani ka RDA banya cheprang. Banya dai ki hok nang tai. Banya dai ipi. Kajat puriu ka bait kejongi paman ka basusi ang to po hadin bala khlano imahami hopeng ni thoi pi hadin bala khlano imai hopeng lapolong ya ka general council joga jas PDP hagaba iba arden ilalong president joga jas PDP tanga kaslam arajar khanhinyo hlenga susi thang ngaduk to po nga jow ko minsin namar balay nga sokya naman nga batkam kumulokit kam bahut ko por no tang ujon secretary ko member para nga poyo kan kakambangan kit kum to ubre ya kakam general secretary ibadan babli yung to por nadu masren election order khatra ilo yang aban yir sign lang but gilon progi ko bon kila yir sign lang to por hare nga perkhat ko nang rem ngam chimlotre ban resign namar balay namar mo ko nongri mga basyam ngadi banian lalu nga job nga rem kata kambe ka bor so nga kambe ka bor jingi ginagalam ka bor kada pipat ba laga pipi penjob ni soho ipi ni ay kambe ipi laga ngam lang kung taru ni piyang ka taru namar ka bor kada hakik sakti o tikti udan bor bijong pi padel namar ta daw ngalayang scam bandon hakajas PDP pada dia gaji khat jombai hopeng lapen mi akila patai khabor bamano balong president ke jas PDP para ka hado bangilong jayalang pitip ba argan ulong kung president ke jas PDP kung mo di man nakman asumsi padin biran election ini ito kana geleng oh ke jas PDP kam don si kinongrem kam don show kita kinongrem umay kung pinabanang bam don show kinongrem jumay jabangi ano mata ke jas PDP kanang long
kung bakalong kumipi mentang ina no kemeli inanggan KMDC haging sisya kumarjong no ladai ibadan ki muthamar kinogrem nomor balai tang arsnam ibad ya ka kam presiden ila risanyo umaya yobe sa pu pratri Islam ulabat itu kam presiden bapri hadu modali no nagali ko perthai manu bayang kinogrem habang nujo hanta don lagi boleh nujur, don tang ba adan bolong kumai yupeng. Kinang kendiat Islam, kinang kendiat kisni, bani nujur yuni orang ba ban mai yupeng. Ngano ipi susu tamo kumlo, yang mai yupeng ila ban peni siap bujur wajung ma jong susu tamo. Deh orang ba keng, dan keman keberjuat, yu pina ban beng kumlo pingrak. Hatu ngila, weng no eleni nataka nomrem juga jas pilpi, nepal weng huduk tang inangyen. Tang kata, umaya jopeng, hapre kerja nanti kebun kucing utung ho, uyayang siam, hado kabukut. Ikan tin jong maya jopeng jong kumne, tole hok bad iyane. Kita ini kikintin bangingi ay but, hado kini kisni bamta. Ini aban persang, ngamong mangila, ngem kop, ngem sarong. Kibri kita cibon di jiduna, lebih tahu yang anon cibon di jiduna. Udan way urang ba ang lebih wad di jiduna. Yang jong depiwar di dura jong no bere picham namar ngitip na lagi pagi nya de ni wadi jong ladong ka jong ni don ka jong juna halagi jong jingem hala ngi persang kan bala ka baniay ban bat kita ke babha namar ta banong baka just pipi kam don si ginomrem kalau ka babakla hadu kata-kata muntang kata ngapin ka mawi pi mamarsunan gilay mamarsunan sign ya kakam presiden asa pikin so yang pempat kelat Bilawan bandiang hane, aku tu kapor ban yasong na pagkakongres ko Dr. Mukul Sangma. Kamano pamdan mano babat kenang rim mano baba. Tang hapran Islam. Ilawan bandan persya ya kajas PDP hadim biram be election. Toy hagi sichangi khambe menyi baarden. Kasiti ni stan kam jungi. Kadal po ka office ng PDP hado kan menta. Ikram ay no kadaw. Ay kadaw shibat. Imla asuban tray imla asuban ba gini kakam kabukia yang baka just PDP kalapan ko hai dai nomor ta daw tang ars na mila resign no mario ka kya palat bangan kit gini kakam nga solongo apat tang gini sansem ila form ni party thamai ngal solongo nga pech ngan pech ani siman hatu ila mo ban kit gini kakam kabukia balay ngong kumda haga border ge just PDP ina nyongut ke MDC la sujar ngai way adu way Kumusi yang mila surisan kan kinongrem. Tang kata ini sign sa kumuan di si. Tang kata ini sign sa kumu presiden. Hatu long mo banyatray perkini gibri masurisan sign. Kabang susi kalong bayo di sign na marsina kali election ng PPP bro. Amla. Namar tang kata ko lang bae. Mansye hoy mansay. Naman nipay ji sisya. Ngamul banbay. Ngaya to ipi pagsubo ko ba. Ngapang kemensia banbay nga haban ya tu namar uni orang ba lalai banong kay UHS PDP UDP kim don nang rim si kim don nang rim de namar ta daw nga yathu ipi ya kita kijing sisya umaya yope udah wani gini orang ba rindak ke chansi bani UDP mata ngani tu ipi kisamla ya ki baret lesi gilong ba ibam tip yang ne kapang de gene ka sang ade HP chansi bani UDP mata UHS PDP Kapag election tom dikira ramba ban penyo ag health state. Dai ka artrik jang upray yayong parang mataw upray April yayong. Haksam khatrais pa yo ko. Abang Indra kandi lawan hani po sorsilong. Ban penpanay sub state. Dai ki volunteer jang PHC bag UDP balong ka HPC tu ko kilayang ramba ban ray kila moyong. Kuma arpo le ko sa road ang tepok kirkil ban banong. Ko Indra kandi ngingim priang ya ka sub state. Badai itu pun bayar piwang, lebih ayah kesik kebupura, habo junius nam, life retreat December, kandas pak ayoko, kajepin beajas pipi kanyang, dagan ni kecil bong, no hill state, no rest. Nomor tak tahu, indra kanyang spotrik di nombama, kandas pak ayoko, kalau pendapat, man ay yang kesik kejelas kebupura. Badai kandas pak ayoko how arbitrary January nilayo. Ya kejela ke Bapura. Kejengio jela ke Bapura, hato umdai mo kini kira ramba kepada kinoyalam, jong ke RDA ngila banong.
la kalau kai PCLC ke PDP ke UDP hakani ke por ke pemerintah nomor kita dah pun pegak ke baik wajah ilam bakla ini UMDC jo phiru dei using pikir mau hadu mata lang using ni empat election tang apa yang si tang por la mino bandai no SKNPP kai kumlo kita kinongrem bagi kini orang ba kibat ngamla ban soto ngatarai pira balong kibri kibabat kinongrem kini kita ke bayang siap what happened ke om sa ko umit dan mar tak daw ang ping nga por ka pamenta what pagpat yang ni kisang tumay kiba kawan tum halalat tum om sa si sowan ka turho bagarat na pang I kumbala plulot la shailut kita kamadan kamadia dan kita kinong Kristian ke juga pausi kai ke badon hadin tapi pet hadin kum sao dan ta kijing jot dan ta kijing pra ipun thor ke hali iyeng kisam ke benar ini kala syudulot namar kani ku sao namar ta da kum pai ba ke what page ke social media bapinong berla job kani parti mar social media ko boong menta yu bri bersni udor bersni udor ko dulu lapi pun bah bo kamera ikum bo bah bri ke ka dong juru lapi I kumba don syajar wot don sispa wot ikum don syajar wot namar lasna dagi bor ikor bangta la bon peni kum taru la bon sna kum ta namar ta kada ko pai ba wan yak bi yang ni kekam ngayang ka jas PDP namar kinong rem bangala rajut nalangan yang hang ni ngan sange hang ni tetagin kini kinong rem umdai itu kinong yalam ke basang thamai naga UDP syaga jas PDP naga jas PDP syaga BPP kumju urus ke kongres de golong sisa ke basimla ban syania kumne kiri ramba ngani tu ipi kedon kiri ramba dibangi salang sisa ke bodon hang ni ka parti ke jongi Shwaya kata ngani tu ipi balai ba dari bangsa Korea juni kane adu kini kiski ke pamenta syaman poi caga benta wai nang thakot bambana ba homewal lendo wa kumne kariti sensar ba ka kenkor kenjat kala pelong manne yang ni jak Korea hu benda namar kata kata tentu bi ko kilong kini ko kikpa ko kilong kebe dapatkan ya kariti kenkor kenjat ka kor ke burom kebong longsho manjwa ula pun ko habi ko kilong kebe ko piki ki ko piki pa pikwa mo ba gane ko tom perkelajat sekajat pa kan poi peman sya kesongsang paramangi kabolong kajima ga bakhau kasang kapak ka bahdu kata-kata kasayan ko ang ba piesong khakle piesong kha ba don jidai pikai ki khon bamala ki khon bato ki khon ki bakulot kata kadai kasang hangi phasi nomor kata ko kilong kini ko kilong pa ko kilong kme lom pi ki khon ki jubi solo ko le wan pe ban pin so to dalai ban dei ban bakla e kor pom khenkur kor pom hangja nomor kani kanyalam syabi jing bakla ka ba shir khai hadu kata-kata bat den nomor kata ho pi to yai ne bat to bat bi yakini kino nyalam ke ba gran hangane poran sampai bar kumai ka begikam ka kile da kumai how you be hapo UDP just PDP we don't work we don't gamble ke belum statesman balai ngau bumta nomor balai ngai I begini kino yalam jong ngane ko ke party apa kila lek keleng kila long sisa tang tu kita ki politician sisa ki politician ngani ko be ki statesman ngani ko be uni urustad wong uni urustad bangapai ta ko kabai competition bukan mila tho aka artikel ji hausam arja khalai Ilai kemuruan lu babon bolong wemele merasa juga bil jangka UDP kumu statesman habi tu kapor nomor kadon ke jalan hati bogauti hak Center Development of Peace and Studies CDPS hak bidai bertepang jong ke banyo no ela ke jong ke jelah maden nomor kata lo babon abo persen nani kata paper nani abo ukuran kata teori nani kata subject ulah keren hak julong rangba tak kompan kolong modesha statesman ke basisha ni don't come ke statesman ke basisha o ke politician ni don't ke statesman apo HSPP ba di UDP hari kini kita tahu yang parti thamai ngam ko abang tho ong pin lu mane pemban kilek hamelien kyong ba kino yalam jong meliem ko bomlong yo ban ngani aso yang dia ni kyong pa kino yalam jong just jong UDP ke bomlong
Gila jamo sudut menen jong ma. Oh je speak la yorot ya ka nongrem jong mai jo pen. Nyempat yorot ko ki ba. Ngwa ban ya thu gi ma sudut na ki pik ni video nyempat yorot yang yang sem haru gini kisni ba manda. Ya gini gino yang jong ni party yang pensi me ki kom ki politicians. The biggest statesman. Ujona nam so gumno. Politicians are like hornets and mosquitoes. Ilong tu kiperjong flau, kiperjong hieng, kipa sudah kerja balik, suat daw kerja bodong. Balik, banjab election, kau bawa daw, ngingin kuat kongka, ngingin terwas pikir ba. Kau mensim kau bersurat, kau mensim jangan jinga trailang, kau mensim jangan jingi, kau mau ikut mana? Kau deng kau buat hangi, kau buat apa? Nyian kau parti adi, namta bantrain namta berjong apa jong. Merta lagi lawan yalam. Yau ni orang ba Robert Jun Kajian kong MP. Burung sajaan, burung advisor jauh dari Council. Ubun aku jina ban ya sai. Tapi baik yang aku jina keran kita siapa sangkada college. Bagi aku symposium dan pila ban baik. Tapi baik jina tangai ni hang tu. Ubah job hite udah jongi. Berkat sebalik mentaru baik. Ubah doni ina dijutang. Ubah batai syaya pi. Yang tak dikang terikam udah hijongi. Ngambil mga perlu ngalapet ngalabisa ujok ujongi. Nomor tado peba ngakerbadin kebat jongpi. Basa si sempat. Tomi peba akan hakandai trek. Wat bakla. Wat syailam bakla. Tutun mau yu bapuk boleh melihat sentak jongpi. Ubah don sasalsan seban tray namta jongpi. Wat bakla. Wat bakla hijung kersaan jongpi. Jok pangilian yang nyerap baru. Marbala ingilai sa sorta doni bala kana biya tray lang pagka BJP. Biya tray lang pagka NPP. Demokrasi te. Kan nambar na nila penak nambar na bani sorta. Mbab like huwag itong biya sorta. Bamaling ini sorta lawan essential president. Essential president kabut essential di Delhi. Tinghapan niya tray lang ban wara kasi yarap. Siya pikipit ba sorta. Banyo sorta basket. Marta ka daw. Kakakakana tray ko kipay ba kabaya juga dengan siyang soyong. Batulay ba niya to wat bakla. Kaba pensyon berpimpinan step klaim tak kanan din berpensyon yang siap hagadur jangkabom hagabom 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 tu disebut